Isezaraitwe nyina zaraitwe byona tubitekereho. Omukoro gwo kuzika twise mugisa kwebembirwa mu kwendara nito wenyicerza yo bumwe kandi ashabira abantu kuba no buteka ubwo ari kugira ngo ruhangano war kumanya rufero kutwara abantu be. Umunsi mun gusaho rufuru rungi doktor gamba rufuru era kwafuira kurungi wa abo kuba muntu gwafwa tagaruka itwena tusasa abo kuba na nyakufuire abayirwa bona Baititwe omunyikiza yomumu omukama ruhanga osozi bisaka akirambika kurungi ngo abantu tweno munsi okutuhangwa tubama kaire katoito tulabe bigezo kandi tukorwa mu ruhanga nambere twarugire. Vincent Semuga uri umuhezi wa mukuru w'entebe ya Katana wa district ya Kagadi asimera abatura hamwe n'abavuji ba boda boda ahabwo kurinda ubusinje kwihatisa itwa kintu kikuru muno kandi ni kinsokuruga igruta simere nyikiriza yobumu abukurora nti mukusabisa kwabo engige kuru muno buli businge hamu n'obumu ababoda bagezi bali ni nyenda kubaza ikigambo kino ditumirwe ndi muomezi dinywire mari ni nyenda kubagamba ababoda kuruga na kiro kino oba ijwere cyabayo hatagira muntu wena omwebembezi wa Gavumenti akuja kuija kuongera kubatomeza ebintu mutakwetegereza nk'ibi. Lilian Rutera uri omujwecerwa mukuru w'Yango mu district ya Kagadi gambira bazico ku Gavumenti eriyo nekora cone cy'uru kubasika okureba ngo bona betabiro mu kufa ko mugenzi bakwatwa kandi bajunanwa. Justice na ija kushikara buri muntu wena oshemerire kuba na deservingwa kukorwaho justice. So ni nyenda ngo abari aha buri muntu mu mutumagwe ayebuze aha kufa kwa twise atireho ki ayongireho ki aresere ki so yabere justice neisha kube yabona buri muntu inaka kwate ko kufa ko mugenzi justice neisha kumushikaho. District ya Kagadi hiriyo miliyoni 5 okoro rufurwa mugenzi omugenzi twise mugisha sigirifa kazibiri hamwe n'abana bashatu. Omuganda makuru abanyishenjero nibenda ngo hagire cyakorwa harba driver bari kuvugise kimama na mnonga aba bari kuvuga motoka za Gavumenti. Ebigambo by'abanyishenjero nibwija ubwanyuma ya motoka ya Government registration number UG Kakaga 998M okutomera twise mugisho w'emyaka 25 om district ya Kagadi. Thieves have right of way. People who are from doing very wrong things have right of way. Even bodas have a sirens right on speaker. Does the Minister of Internal Affairs give sirens? 2, which kind of people or leaders have a right of way? Because that's one of the reasons that even cause accidents. So we need to know all that. It is so sad that there was a demonstration on the state of the Lord, which is more on Daiga Road, that we have been crying for in this parliament for many years. Right Honorable Speaker and members, I once almost died on the same road in 2020. This has been an outcry, but as a result of the demonstration that took place on 26th, a car rammed over this gentleman and died on spot. Aha Kibiro muri Kagadi abanyishenjero bacijumirira kandi bashabwa ngo afivurwe ngo kamateka garukugera. Obinavuga motoka binavugire ryo bitine kimukwatire takwenda kurebaho kuraba takwenda kureba n'abantu yatomera yita abantu. So emvugambi haruguto ntujijumira. Haruna accident kubaho ukaranga accident. Ngwene gakibire Kagadi ni kishwazana. Omuntu kutomera umuntu nkana. Ecyo kintu ntwetaga ngo tucite mutoki abantu nk'abafubirwe ba driver nk'abafubirwe kitaryecho nazaguma nafa abantu bingi abantu bakuvuga motoka za namba za red obundi bavuga kubi muno batekeza bino busobozi bwona kandi banyigiriza abantu babulikira so nabo icyo nkusabira ba driver bagenzi bange baranovuga motoka manya ngo umuntu webigere mukuru muno habukwa nyenche no kujya kuyamba singa motoka ejebe kutere hansi amakoraga gashakwa Jimmy Mhumza na Thomas tumwebaze.